Kublai phi baros katup kubor jungi ke dan bos Media Network. Kimat kiba konsan mentaka sengi kilong. Dawa wengkam ke FKJGP ya usal gira ar marak Director PNS. Yo tapmo kle bat blanket Christmas kilong keme sajjan na ke HYC. Persya kipat ba ban penken ria ya ke office BDO umsning syakawai pat ke jaka. Ban yo solar light ka Kerdem Primary Health Center. Tementai ne phaish ki kubor kiba khamria. Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP haka arphoi tere unno pra kala dawa na menteri rangba ke jela ukonrat ke sangma ban wengkam shipor rane sospon ya usal gira ar marak ubabadru kumu director katanat printing stationery bat secretary ke sorkar jela. Habakiran sekilat pathai kubor u assistant general secretary FKJGP ba Reginald Thaba Ulong ba kani ka jingdawa sospon ban penkin ria kam shipor yu usal gira ar marak kadai na marba ula pendan kam bakla hado arklur tengka kapisa balamang na kabenta katanat printing stationery. Uba regional ulayat ho ba kani ka jing pendan kam bakla kapisa da usal gira ar marak kalapau hadu kilat pathai kubor barhaka kai pot jangka right to information RTI balapan da uba agent star kurkalang. Uba regional ulaong ru bakani ka jingdawa sospon ya usal gira ar marak kadairu hadien bana kalyang katanat printing stationery kalathung kunhon tokit lane ka departmental proceeding halor ka jing suba pendan kam bakla ya kapisa bakot hado arklur tengka. Shushu ulaong ba na kalyang joka FKJGP kala ai por ka sorkar tang shiposngi ban wengkam ya uniu director palada ka sorkar kamle AA na kalyang jong ka seng kanet khang talai ka printing stationery press. Tip dang shen ni kani. Namar bangi hadian bangi I bakani ka niyo bani kendu ya ki jong ya ki profile kani RTI ngilap ba kham sham proceed kani ka case. De nak kalian government kham sham sham khia tin nak ta kata nak kalian ka jongi kum ka kiseng balang ki bapet ngor di kam sab ki bangin mla ban tolerate ke. Bangin ka ban ailat kini kam sab kampong nam kani ka pisau pat ba ya kebangit mengesengi follow up bangilap ba ya kan inquiry hadu mentakin pak cemale tinggi nak yang kesengi mensingi apa da kashiti shaun o chief minister nama ya ka shiti da uniu social activist su ba agent staff kelang ada pa shau chief minister ni nak yang chief minister cemale tata kadang ni pak ben sesuai reminding neta nak yang chief pak keseng body ban kam menshim initiative steps but dia suspect dan dia transfer to another department. KHYC maulai mauyong unit hak arphoi tere unno opra hapo kajingalam usamla Darlington yau phnyau general secretary kalahiar syaki hendriu tiri kijaka sajjan jokasnong mauyong japung bat mauyong rim kita kilong ha nengnong B taryang A taryang B bat ha mauyong rim banet ai Christmas gift ya kilong kemi kiba jakpo tang dakaba bella sajjan. Presiden HYC maulai circle uba dan boklang karlengdo ulasam di kitab mokle bat ki blanket ya kumba lai pongut kilong kemi. Dengan ngit skamba kakam ko kitrei ketika kami ya kaba pi besar pi dia hayang sam iki kun ti ban phap puli dang le bat ta. Tenang yang jongi bat nak le jong ahang ne ngawan ban ai kita ka jingka ku kerdo ipi ai ba kini ki kam parok ba kitrei ublei unang yuk ban kerku pinya dap ya biang hayang sam pinya yuk ke kya khamtam bat kum joro ai bakani ka Christmas ka bangi sayuk ban rakhe satang laisngi ai bakan long kata Christmas ka bangin la ban rakhe penen brom hok om bangin le de kiwi bat ki kam ki ba le se unong bu no thau un su se ini re leng ba ka jing le brom hok la ne ka jing priang jongi yo to Jesus Christ plim ngai unyo unsan nang yo ban the sibon ki jingat ku bat kham tam ro la ka long yang ni ko pe hon ke choisi la ka long ye phi kum ki long kmi long pa ki ba em ban pendam ya ka kamai ka ji lang ba ka di sajjan ka kenhon kirang ba snong na ki lai phok snong ha ka shatri joka joint action committee rengkat bar ki seng bhalang ki ba kenthop ya ka hito HNYF bar ka CORP Kila rai ban persya jur ya ka jing thumu ka sorkar jela ban penken ria ya ka office jong BDO na umsning syakawai pat ka jaka. Kani ka JEC bat ka kunhon seng bhalang kala rai ru ban ai ka jing ujor sya chief secretary bat sya MLA ka umsning ban penpau persya ya kani ka jing thumu jo ka sorkar jela ban penken ria ya ka office jong BDO na ka jaka ka bajudan baro shikarta.
Ka JEC kala kerpa de Chief Secretary bat yau MLA ban pen sange ya kani ka jingthmu ban pen kenria ya ka office jong BDO CNRD Umsning na ka jaka kabadan shawepan. Ya kani ka JEC la sandur bat pen urlong hakasngi balang ka arhoi ter unopra halum nong rem. Kala JD ubapi karkerang kumu chairman baru ba dondor marbanyang kumu secretary jongka ban penya yaki kam shaprang. Kiba ya ketuk balai pos nong ye kiba ngon kaba kapang ka de kaba kajing chef ya ka CRD block umsning selalu umpi. Dan kalian juga gini kam senang kiba ngayo kajing tip kaba share ke dalam bagi media kiba nak kalian jong ki NGO semong seng hito kala persya ne kam. Dan kalian jongi ki kam senang kembali latip ya sim ya kena kam bangila song meeting long meeting bagi penbaik nak kalian juga song hi barok ba nak kalian jungi ni persya ya kene namar ka phang hi kalong ba kum ka jing tip barok ni tip ba ya kene ka jing chef ina ka block saklum pi khamdon na kanu ka jing ra na sarkar ni na kanu ro kane la sim baik tang na kalian jong officer hi kalau dah kalong tahi nak kalian kam song yang ba Rauno officer ula ban chef kino department sekono jaga bakwa tekan mentoi begin bu iki minister iki MLA bagi iki administrative ki bapet habede bakal yang jongka development jong baro dari senjam kementangi ladap ai ki office video sulong na ba nakal yang video umdon di siang kwa meni kenduk badu banyakan persa mano ba ai bor mara ban chef ini ka office te ki ai kida ba chef ini office ni kwa ai kata Henry nak liang ju mula mendan usai udon meeting senong po tinggal su ai staff jongka block office nam takan ka sti Uba George B Lingdo MLA Umroi constituency haka arphoi teri uno pra ula play ya ka solar power energy lani ka sustainable energy solution hak kerdam PHC Ribhoi district khnang bakani ga jaka ai jing sumar kanam shakta haka jinglip kha ka ding electric haki kam shakri pat ba jongka ya kani ka solar power energy labu hakerdam PHC daka jinga trilang jaka sorkar jela bar ka company bala tip kum ka Selco Foundation daka jingdan jaka ni ka sustainable energy solution hakani ka jaka ai jing sumar la weng ya ka jinglip ding hakanu kanu kapor katai ka solar power energy kala pensuk jing trekam bar ai jing mentoi shibon ya ka center bari ki pat ba ki ba wan bansha sumar hakani ka center Hakani ka singila dan langka kong Memorial Timong na katana District Medical Ribhoi ka Dr. Ruth Marak Medical Officer Kerdem PHC urang ba snong Kerdem ba pi mukim ka kong Mebaris Camp Shangpliang Project Coordinator Selco Foundation ki Asha Anganwadi ba ki pal ba ka snong Kerdem Setelah tu penpau mandalor jam kini gilalai tu bentur siki sub center di jungi kemudian hakle te napo district di jungi hibrakwe gilalak benpendep but kena yo so atli sub center ibu temai sini ka konstituensi ke jungi away hapo umkti but away hapo doktora tigini sub center ibu temai ke bangin nang yo pada kalian juga sarkar ukla pelai ke bisa kanang aibor yang bubun ba kidong kita yang jungi kisnong ke bangdon kam wiji syakri ke bapaka but kam kan yo la sumar ke khambiang susu na ka benta ni kidong kita na ko penparu hani ke jino siniang ke Selco Foundation Syakilong kami juga rakyat mengar juga. Nak bal kita kisah setek lamun toy, nak mentak keter kesai juga. Pada lipek kita ke mesin ter kesai, kita kilong kami juga ke baju. Peran kami ialah ni, ya kerja ter kesai nak mentak beliau, kami kerja juga. Terus katu kita peran kami nak berter nak keti. Andre, pada lipek ke mesin berter nak kini ke mesin kita ada ke Selco Foundation kita bayar nak borski. Kalau kita nangwa Wan ai bor susu bang yo man pumi susu kambon kusai ban kham ai susu ke jimun toy bat kabai ski na kamun tajuki rumba ki jingtrai ke bakar pang ki juki ngi songo ya ka Selco Foundation ngi songo e ki nongelam ki jongpi ban kham tam ya ka tim ki jongpi wala yai ak Ribhoi district ke blokoi apa ko jilam ti jo dia mechu ban ai ko ble dia mechu lumbai memorial ni badan hangni ban health department hi blokoi Pada kitu ki khubor la poish ka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibon